Agnes and one Ninia Quapia, one Bedua, one bear Annan. Maame Fante, Sinitra for no, or my chassis ever. So Annan no matter Konya and Ababedua. Name some Maame Fante or ye Fante ni Nunti Nananom Fante 4 and Ababedu. Womo economako Anna Womo PSC Womo 4 Maame Fante. Seniors of Penny on the Church of Blessed Ano and Wabedua or corner Wakochia Empress Gifty. See, D4 Abedu. Abusiamo Acquah Bamragana new series so na Empress Gifty Mrs Gifty Adoye ne Maame Fante Maame Fante na meka dodo na nim no but ne din ankasa e shada kamu Evangelist Agnes Abofuduba na Maame yakọ Clergy na bra okọ Clergy na abe o my Ghana nyina ena ye how de chese Maame Fante e obi asini twamu wanye wani a na watufu bia ma wafa to kotodwem enti ama my Ghana ye nyina yesu Maame Fante Maame Fante nkomo twetwe mu ekyere mu se ema nwotwe na wo ya wadi kan sie mu mienu dada ene se ene fofia ntoata ama wadware aba mu a Maame Fante afra ne ntoma ne tintim na busua edede na busuafo ene adofo nyina eye ne doti yesronko na wo mama na bit fitting barrier enti make us say no ye hwe nim se empanifuo atwotwo wuro ni titiriu ene yewura obseni ya ovia do ya oye Empress Gifty ehu kani ne party our John sisi a ye movement for change yewura John Alan Kwadwo Trematin ye hwe nim so ba be piem ha na yire de wadi kan atena se dada sanso na Maame Empress Gifty wo ye adwuma wo United television United Showbiz na hosting tino empanifuo ahodo efi ho Father Dixon no mo ne empanifuo ahodo efi ho nyina ba be piem ha abusua ye nyina ye wo ha ye hwe ne ebekoso wo ha na ye twa de a kyeremo ha Ghana News TV so medin na Sefan bobu mesro se ne ndi kan ba wo hwe me na wa subscribe and wa share dia Maame YouTube na hwe me am Acquah basanso na Facebook and Instagram TikTok ha Ghana News TV eso na hwe me na ti ebusia ye bi Joe Metal nyumtuni one management ni na won abedua omo everything akochia omunia Siayra John Alan Kwadwo Trematin and what's it for bana Empress Gifty abusia abeto kese na omo ahwa kata le Maame achi krakra please watch my shot ya me vou filmar já.
ntwa pictures wɔ hɔ ɛna yɛ ntwa videos wɔ hɔ enti me pacho All of you should come this way.
NPP Central Regional Treasurer, in the person of Dr. And I'm said East Legon Executive Club members no munina abahan, a biaba, be a sure said to na beba. Into no, ya train womuchia, near via, ya starting with tributes no. It's me pacho, Madam Gifty, so bet me standing by a mammy, and so bet me joining me CCR. Madam Gifty, me pacho, Empress Gifty. Madam Gifty, me pacho, one a woba betray, biography in Amayen, to Miss Rawa, so bet me a sorry about her CCR. Madam Gifty. Miss Rawa, but Modiana joining me CCR for tribute for your mammy biography. Let's go. Let's go. Move. Auntie Gifty, Miss Rawa, but Modiana joining me free her. Pastor, you're reducing movements, no so. Yes, someone. Mr. Rama, media for now, mama point across so that they can move a bit fast. Why, yes, Rama. Media for yes, Rama. Me Pastor, you're reducing movements, no so let's reduce the movements. Because we are ready for the tribute, and I have Madam Gifty here who is starting for us. From Snr Prophet in the Central Region. But before I read it, I'll beg the indulgence of the organist to back me with a Methodist hymn 511. Through the change, Menu Akwes asempa kania. Semenam na meti asempa na mamo amane a na ma no keka me. Anyamia what ANS Trading Agency Limited nka. Se wo ka se door to door for no de na e watwa. Esan so bie ne wa wo se wo wo sa door to door business nim. Wo nneoma wo UK a wo de ko Ghana. Ana se Germany a wo de ko Ghana. 3 to 5 weeks e be kwa kodu nipa ne puno anu se try. Na de mo demonstration ko wo se adwuma de ewe mu ne se wo ho bo no. E da fom se boko. ANS Trading Agency Limited. E wo air freight special service. Ana nneoma ne ye de be fa play. Entintempa na akwa kodu. Obetima fa sa plan we ya so de nneoma free Ghana akwa UK ana Germany. FGG dem which na also agina ye na men drop bomb. ANS Trading Agency Limited pe and a 40 footer any 20 footer container. Ya fe UK ediko Ghana ana Germany ediko Ghana. Omo manuoma ye mere import o export o dem there for you. Omo Ghana na money 0249 170 423. UK has over free 0790 802 7527. Germany so 09173 771 2733. Ubenya ANS Trading Agency Limited. Our West Croydon ANS Trading Agency Limited. Quantum Brantam. Wana beboya baso. Maybe next time in your fill up from the bebro.